ole clear tu te chibai levek ule tun tuma chuan constitution lam kan hoyanga Indian constitution po hi pathian in rematia hun te kan nei a hrisela tha te kan nei chuan article te le part sang te toite te tiang explain te po kan tumanga ti tiang chuan plan te po kan ya tun lai chu tun nai chho chu inti tiang chanchin ngai nam lo tak chetak takin min deng dot renga foreign countries kan ti ram shan chu soilo wareng te thlalam pangchin po rampon po soilo he kan ram chung nge yan chanchin za puyom tak he kan hre chho zut reng maya chanchin tha le chanchin ngai nam tak te ve bok ma se chanchin thalo hian kan bengte aver na sadeu nge ni mi puipon kan ngai ven tlang ni te pona hriata chungte wang chona langsa do te poni mai thea ma se thil thalo takania karil ro om ta chu nitin kan nun phunga te le kan thil ti na hmuna te kan thil ti dana te le phone kan khoi dana te social media kan khoi dan te computer kan khoi dan te kan lir thei khal dana te ponianga kan na tho na hmuna te ponianga kan nun phunga shrim hen mason kan nga chuta tan chuan thil poimo ne ka hriat tak chu IPC kan ti Indian Penal Code chungchang te ITX chungchang te tin lir thei khal tu te le khalo tu te tan bo ke kal tan po kan thret tul chu MV Act kan ti te motor vehicle act kan ti te le India rama dan pui kan ti Indian Constitution kan ti te po hi kan hriata azir lem lo le alu chilo tan chon in ki pakoi zo thria chu har khopanga maro chu ni tin kan nun phunga poimo ve em to kan hria lo na wanga dan bo chia misol kan lo ni theina hi tam em to chu wang chuan tlang pui kan hria te hi tul nin ka hria chu tiang chuan constitution po hi karon seidona mi intellectual kan ti lekha thiam le mi thiam te tan chon ka soi tur hi aro pui vak lo nga maro chu ke mani yang ve thoa pamol ve te le mi mol ve te ta na alo ni mo an ti theyan lo hlok pui engamot kong khat ta la hlok na an lo le ve theina turin heng thil ka sei don ni ma sabera achon question ka siam hai what is constitution ania enge constitution chu kan ti chuan a constitution is a set of rules that guides how a country state or political organization works atia also thing dan bera chon constitution kan ti chu dan pui jina ka sweng khan dan ani mai ta dan pui kan de inquisition dan kan nei angkha ani mai ta heta pon ron soya a constitution is a set of rules mo rules kalphung set of rules ani jon kalphung sang dan sang om khom kha set khani mai ta set of rules ani chon khang kha inquisition dan kalphung khami om khoma kha chu constitution kan ti chunia that guides how a country state or political organization works atia ram kan ti countries te chau khani lova state kan ti tele UT te poning atin organization sang political party te le NGO sang kan ti tele ko shan te po hi atel theyang chu khangina an organization an association te khang in kai soina atana kalphungan lo ne yakha danan lo siam kha constitution chu ani tamai ta ti chuan hnuai hian the constitution may tell what the branches of the government are, what powers they have and how they work atia organization azir khan kan administration structure te po kha ai nang lovanga ramani chuan president te vice president te council of minister kan ti te le prime minister ti te le minister te cabinet minister ten om thenga tin sarkar ni chi lo chuan mizoram ma kan hriat lara chuan NGO te kalphungan structure hi chu president vice president general secretary assistant treasurer le financial secretary tiang rengte hi an structure tlang lo na ni chu tiang zong ina what power they have more president te khatiang chi na enge an ti tur engchin nge an ti thei ti te an portfolio mo khatiang ang zong kha constitution a hian a om ta chu heng organization sanga post nei zong in chu an enjoy ani an na tho dan tur te mo how they work an thil ti tur te
portfolio ka ti hian chiang mai awm e until ti turte an power until ti thei chin te power and function te po ani theianga an kal dan tura an na tho dan tur zong kha constitution a hian chuang ani then noila hian it determines the relationship between the people and the government atia mi pui te le sarkar in kung kai na kha chiang takin constitution hian min hril bok ani chuan noi hian it may also state the rights of citizen antia so yang khan Indian constitution chuan soibik te le citizen de ngor kha thlur bing thenga maro chu tuna chuan organization dang kha kan soi ve wangin entinan oime kan ti tele NGO danga pon ani ta member pon omta member ten engen ti tur enge andika chanwo an nei te po kha I constitution kan siam a hen om thenga tin chinahan ko ran te po karon soi kai choka sino to hian kalphung dan constitution po hin nei vein karinga tinga chuan an ni chu president ti vel kha nei ve chi longa an kal dana chuan moderator kan ti te khatiang khan an nei ta a chuwang chon it may also state the right of citizen kan tia chon a big takin Indian constitution kha kan thlur bing tur ani wang kina po India ram a khole tuiten kan tik na chan vo kan nei ta chiang takin in je ka enge kan ti tur te enge kan ti lo tur te enge kan tik na chan vo ti zong te khatiang kha chiang takin constitution kan tia hian ain ziak ani chuanin noi hian can amend or change atia constitution hi a amend thia amend kan tia chuanin asiam rem thei asiam that thei tin soi maila change ani a thak thleng thei mo anta constitution kan ti dan in kai thona dan kan tia in ziak te hi a thak thei ni chu a thak theia a thleng thei bok asiam rem theia asiam that thei bok antinan a chronology kan tia ain rem dan aga is le r ti rangot te po kha atlak thling theya amaro chu constitution hi Indian constitution bi ka hi a digit ani akhir ani thak har ani savidial majority anti hemi parliament kan dei India ma chon parliament pani rorela sang pani kan nei lok sabha le rajya sabha hian apal tanga ngai ni kha ngoro three organs of government ni soile lokila three organs of government a chuan legislature executive le judiciary noma legislature kan ti chuan mi puina kan thlan dan siam tu kan ti te khani ta tianga chuan in India rama chuan chung ho chuan bill an siama rajya sabha le lok sabha apal tang nuwa president in signature lo pek minga lo sign han chi khan kha bill kha ek alun ta thin ni bill kha dana lo changta ni CAB te pon ka citizenship amendment bill anita pass ma ka chuan ting chon bill kha kalan pasa president ina minga sign han chi khan kha bill kha ek mo dan lonita chu constitution a khanin so yang khan amend thei ti kha eta in siang hian can amend or change ti hian a ching chu anoi hian en lokila ati chiang turin the Indian constitution earlier had 395 articles and 22 parts atia Indian constitution hian atira mo earlier kan ti kha an siam chan tirin ti na ni chu 395 articles and 22 parts atia articles som sathum som ko pangale kan nei ni chu amen can amend or change atia amen atam to tur zia chu ti chuan a chiang mai ka thia to na chuan article hi zali le som sari hi chong toin ka ria tiang chu nia atira article sathum le som ko le panga chi kha to na chuan article som sari chung kan nei to ni chu tiang tang chuan amen le change ha om tanual ti kha chiang ani anwai hian history tia constitution history engting alo engting alo inform ti kha ancient Greek established a form of democracy tia ancient Greek te Greek civilization hi apui mangai nom thamani anlo advance ziate voini thleng pon khovelin ala hriat hi ala soi hi establish a form of democracy kan ti hi voinia democracy kalphung constitution kalphung angchi specific taka kan dan te mi puina dikna chanvo kan nei angte angchi hi inziak lo ma se democracy mi puina heta anoi hian people involve how government was run natia chuting chon voini ang hian specific takin kan rights te la enjoy thailo ma se hun lai hian Greek hun lai hian
mi pui te khan sarkar kal phunga khan engeni involvement khan vanei ve ni engtin nge sarkar akalang engting nge rorel akal phung rorel dana te thutluk na te khan katiang khan an ring khan varol ve ani tiang chuan voinia constitution kan nei na chana po hi ta tanga thil lo om to te hi lo om to sa thau khania tiang do hlek khanin tangkai na le poimo na khatam takan neya anwaya hian ruled by king people had no rights nothing to say tia lalina rawan re lai chuan raman koi roi lai chuan lalan fel le khovel kha anom maya ram khan nom maya lalan sual chuan khovel kha hre omani anom lo em ani tin an du hin nei thaya an du hi mi fanu te poni se lal khan an du chuan nei maya soi thei an nei lo ni khole tu te khan people had no right tia dinga chan vo po mi puite pon an nei chong lo tin engwa soi then nei lo tianga chuanin engeni Idi Amin a chan chin te po kha chiar to a nge na anun rong em ani a op be na noi tanga tlan chu kan man le te po kha atira thei em ani chu tiang chuan ania soi tu turo omanga lal chungchanga hian chu tiang chuanin mizo history te po kan hrianga lal sual te po kan lo om ve to ni ngei turin chan le wang chu lal ngai lo lana an lala kha ti te po kha kan thin tlatani chu wang chuan lal sual horo rel na khan lo om ve thin ani chu tiang a chuan mi puiten soi then ne lo ani hi thi tur ani ti chuan thi ani mai ani hi ladam se an ti chuan ladama chu tiang chuan lalin thu in ro rel ani ting chuan khovel kha kal chho zela sangkhat kum sangkhat zani le som panga England rama chuan King John an rore line ani po hi aram chunga mi pui an lung oilo na sa an phun na sa a aro rel na kha thalawan tian yang tiang chuan people were upset with their cruelty and greedy mo beidon na te engeni asiam sakna sa a chuwang chuan mi puyan thinrimani band together and force the king to sign a document that guaranteed them their rights atia mi pui khan in hor khoma in hot book ve ni chu an lalina an chunga khatianga ro rel na thalo deuh akal pui ni khan thida wangin mi pui te le lo nei tu te ko tha thok tu te po an tela Magna Carta chungchang hi high school han kan zir toin ka ria khoi eng class abel nge ka shelova angai nom em ani la chiar le te po trying ka ria band together and force the king to sign a document that guaranteed them their rights at the end. That document was called Magna Carta mo kha thil kha document ta hian force the king to sign atia lal jona kha engani mi pui khan anding na chan vo an nei ve thina tur khan rights rang kha an jeka document an jiak chawa chu lal khan va sign lui tirani lalina adu dan tan khatianga ram akai soya mi pui ti du da thina kha diklo thalo van te ting chon an thonin thuruala ting chon lal kha he document ni an va sign lui tirani chon kha document min kam Magna Carta antita a he Magna Carta hi poimo ema mi thiam tak khowela anlom to an lo chuak zela tiang chuan ram sang apianga ram ro pui tak te pon an ram kalphung tu an ram dan pui tur den an duanga tianga chon Magna Carta hian poimo na nei na sa ni angai in Magna Carta chuang te hen copy in tiang khan an siam ni lova maro chu Magna Carta zul zui khan he hian dar thalanga an manga tiang chon constitution te hi alo chuak ani present the constitution of UK is unwritten, meaning that there is in a single written document that enumerates all the country's law, rules and regulation atia etun like khovela chuan written document oma unwritten atong kaman tan chiang maya ziaka constitution da an oma tin ziak lem lo te pan oma tin constitution nei lo hrim po hi an omani tianga chuan ziak lo dan constitution nei chu UK England kan ti ram ro pui tak po khuan India ram ang hen constitution hi written in anei lem lovani engtinge an ram kalphung chu awa noi om ve te po kan ti mai the ta hen ron ziaka law kan ti chu dan law passed by parliament and court decision and other sources atia an dan te khu parliament khona siam mo yatin court decision kan tia entirnan mi pakhatin
dor lo rok ta emo mi lo suam ta a ting chon court khan thiam lo chan tira kum ni chung lungin tang tu ten lo shem ta a khatia court in a thiam lo a chan tira a shem chi khan thune na an lek kha mo court in a khatinga thutuna a siam kha dan angina man zui theini anuleya khatiang chi khan mi in dor lo rok se mo mi lo suam se mo ama an court in a thutuna lo siam tong khan ting chon dan angin an mangha zel te ting chon other sources atia hemi an dan an constitution a tur hian source tang te po hi tho ni na lang ani tin ramro pui tak tak kan ngai New Zealand te Canada South Africa Israel and other nations do not have written document atia Israel kan ti ngai po khon ran pa in document hi jekin an nei lem lo ani mela tin hetila in jek lo kan soibel du chu Middle East Muslim countries kan ti te khuanin a ran pa in constitution ni nei lem lo ani an le khabu thiang lim kan ti Quran tele an sa khole khabu te khon akai troya an sa khole khabua in zir ti rang ang kwan in zir tira tiang chon ram khon shoi thin ani a example a chuan in Saudi Arabia te khu constitution nei lowan nia Quran mang khon an kal to pani rawan rel to pani anoyan all this constitution dia heta hian hoi ka siak to well the constitution of United States is the oldest active codified constitution sanga sa sari asomret pako khan America United States khuanin constitution hi written in lo nei to a written ni lem lo nei masa a chuan Republic of San Marino hi an mani pon anin ngai dan chuan mo believed to have the oldest constitution in the world at an mani pon mo le midang pon an ngai ani sangkum sang kha zaruk dei to khani a amaro chu written khatianga specific taka constitution nei masaber chu United States kum sanga sa sarila somret pako khana lo nei to ti hi khovel pom dan ani tin shed vere renga Indonesia constitution hi kum sang 1945 a siama khovel constitution a toy berani a toy tek tok khop mai kan lu chil man lova kan lu chil zel chona seidon tuka kan lu chil lo mai nga khovel constitution a toy berani ting chon an constitution te ma ni a siam ani lem lova ramdang te pona an siam pui te po oma Indonesia pei chu US in a siam sak a siam pui te po ani in ka ria ka chiang lova hi chu ka soi hoi ngam lo ti chuan in a toy ber kan hretwa constitution nei toy ber chu Indonesia ani constitution nei sei ber largest longest written constitution chu India India ni pui khop mai America kan ti te khuan in constitution ku an nei toyan ni pa khon article ku pasari chin ya India ram hianin article zathum le som kwale panga chu origin mo an siam tira an nei zat atira ka soyang khan amen te tam em awangin apung na sa ni article sali le som sari heta ponin jeka the Indian constitution in the world longest constitution having nearly 470 articles in 25 parts more parts som ni panga in chena schedule som pani oma zale panga ana men to ni chu as on kathu la na hi tharwak to lo kum sang ni som ni pani ni amaro chu ala update view thoni the preamble is also an important part being the soul of constitution preamble te po pathin an trulati chon kan la remarwat anga kan la soi tur angai dinin constitution earlier hai chu ka soi to ang khan zatum le som kwale panga origin a umma se tuna chuan amen te tam to wangin zale pangalai amendment siam to nia chuan Indian constitution ni khovela constitution se ber lian ber ani kan chin che do ni article zalile samsari oma tin part somni panga in trena 12 schedule bokani tin ka soyang khan constitution hi ramro pui tak tak kan ngai te poyan ma ni na in siam kherlova soyang khan he ta magna karta atanga a influence khamo influence kha tam em ati teng jon ramro pui tak tak mi thiam tak tak te pon constitution an don na konga an entona anda thalanga magna karta kha tanga teng chon voinia ram sang te organization sang ten constitution hi nei in kai shona dan fel tak mumal takan ni heng te om lo ta se boina hi atam thei ni boina le inti boina te in ngir ngam te chuak ma theina chu wang chon dan hemi kan constitution milzela
ramte sarkar po ni se organization kan ti te po hi akal te po hi ahim em ani angai nom vak lo mai theya atira ka soyang kan mi thiam tak tak te tan chona ngai nom lo theya maro chu ke mani ang thova mol ve tak tak te enge constitution poi lo la shelo shim te po konom theya katiang atan kan tin het ayan kan ka soyang kan constitution toy berte constitution sei berte constitution upa berte katiang kha general knowledge tan po athave shim atin mana karta chungchang po hi competitive exam petrin nei chin tan chuan thil hret nge tulte ania intang kai pui nge ka be seya tin enge ni constitution chungcha hian kan ngai dan chu tiang jok chu lom ti emo chulai chu soi dik lo chu tiang jok chu ni ati kanom chuan khoi takin comment section a lo soi venga tiang chuan siam chana te po kan nei tura nga top nan chuan constitution hi enge molmang ol sam bera chon dan in kai shona dan tin soi tala a fome ka video te top thlang mi lo en sakawangin alo me